Poštovani ljubiteľovi nogometov Salata Istrijevského Skopje добавяше да бидете на напредното и најседното коло секата спрем лигата помеѓу екипите на Борас од Бања Лука и гордост на македонскиот ногомет Металургот од команда Скопје. Како и сегашно добри домаќини, да ги представиме играчите на гостинскиот тим. С номер 3 Стефан Јанковиќ, с номер 9 Никола Тешич, с номер 13 Сергеј Крстајич, с номер 14 Мирко Микиќ, с номер 15 Милос Њежич, с номер 16 Мирза Хасенич, с номер 19 Немања Безбрадица, с номер 21 Бранислав Обрадовиќ, с номер 1 Дејан Дакиќ, с номер 26 Дејан Шешич, с номер 31 Марко Чернич, с номер 32 Марио Блажевич и с номер 35 Горан Тркуна. Официјални лица на клубот на Борас од Бања Лука господин Иван Шот, Гојан Црномарковиќ и Немања Антонич. За екипата на Металургот од команда Скопје настапува со номер 3 Гоце Оески, с номер 7 Ренато Вогринес, с номер 9 Гоце Георгиевски, с номер 11 Дејан Манасков, с номер 13 Филип Миркуловски, с номер 14 Велко Марковски, с номер 15 Златко Мојсовски, с номер 16 Никола Митревски, с номер 17 Никола Марковски, с номер 21 Лука Сидорич, с номер 26 Никола Кечо, с номер 29 Аце Јоновски, с номер 30 Раде Мијатовиќ, с номер 39 Игор Мандич и с номер 44 Жарко Пешевски. Официјални лица на клубот на Металургот Александар Петровски, мајстор Линов Шервар, Левче Кимевски и Горан Илиевски. Суди на преводот господин Иван Павичевиќ и Милош Рожатовиќ од Црна Гора. Секата легата на преводот господин
Vujičić isto tako od Crnoga. Sada me fer i korak ne napravimo dva tima. Sam napravila prvi napad, poraz Leruka. Vitarski. Lava reći te bide, da koga će vidjeti. Obradović. Nije malo ama malo je... Malo je kućeo, da bi to pošli. Bilo si da ne bez tako da ne
Janković. Nikola Kježo. Nikola Vitrenski na odnom metu. Treba nešto pomoći. Zašto televizirati me je dobro? Neka, snimam, kao da snimam na monitor. Neka, poslije na polo vreme. A snimaš? Da, snimam. Na polo vreme. Nikola Vitrenski na vod. Mikuš.
Микола Микревський Мікуш на голову методку. Номер 4. Микола Маркосів. Безбриця. Janković Stefan.
odbrana broj 5. Igor Mandić. Timeout borac Medulja. Nikola Mitrevski, odbrana broj 6. Nikola Markovski, broj 3.
Дивитесь, шума ігри 35, Город Таркуде. Лукас Янкович, Вена. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. He ain't strapped. Walk it like it's hot. Walk it like it's hot. Walk it like it's hot. Василевський, номер 3. Ігор Мамович. Василевський, номер 4.
Obiteljski. Fedor Markovski. Nikola Kirešov. Obradović. Jovanović. Vreme za izvršavanje Luka Sidrić. Nikola Kirešov.
Станція номер 6 якої 30 минут, слушано 30 минут. Среди. Резултат сними на полувреме? Да. Сними ги малко далечина. Да, сега че снимам как искате, onda да ќе там се да се режи. Малко ќе има прекин, видео каде било прекин, овој се извлекол за тоа. Тоа ќе го чистам се, а на хард дискот ми е sve окей. Чекай сега ќе снимам значењето. Не, чуја да лече. Ови се близко. Полувреме. Не. Така. It's free.
Njezić Miloš. Разрешение Филиппа Пуловский. Renato Rodriguez. Безбраница. Сел притримати. Лукасевич. Добре, 3.
Taraskov. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Taraskov. Bernardo. Radmijanović. Висок чужими. Sok çarpışacak. Дев'ять змішування у собою 3 Стефанович. Luka Sinović. Dobre 4.
Dejan Manasko. Broj 3. Dejan Manasko, broj 4. Давай стрелять. Ježiš, još. Jovanović. Mikić.
Наслов головою 6. Крстаич. Оце Джома Георгієвський. Ради М'ятович. Ігор Манич, Олег Бирс.
Igor Mandić, broj 7. Obradović. Igor Mandić, broj 8. Mjerić. Filip Šutin-Mirkulovski, asistencija Natan Ugrijansić, Žona Georgijevski. Janković Stefan. Neka snima presluku, ja će režem cijeli kutak. Tu dojde ono. Понеки да ја кажем се за то, за гостите, за делегата да не дава?
Разил Иванович. Жарко Бежевский. Янкович. Вперед. Повинна минут 36 прямо 18. Лайна Писарна. Згляне на